Ang buhanggu latam ni beriah karito, napulong na parong da dulu iya na ruko na ihi itinda. Yeling la Roma kau dambu, dalang hakampul dambu lupalang dalang hakampul nom. Napapatanda da iya kanan dalang hakampul nam. Pawana tunanudu ka napa na menjadi laludu pakawuko. Laludu nuna hamatuna na lima nang mabo barenggu na palangaru na karito. Tandanya paray may ala buwan dabana na makawinong laiti dan lakanandi tao ka. Ang ubuhang latamo miriyeng karito. Ninyay atong tamo na nalaku lahaw pangiya. Napanga ang maring ito na lupa na ato tao petugas na mapati sa ragam keamanan ng patuya di atong iwana niya. Manang umbu yan nanda iaya na anda taudang. Yan na anda dumapatugas ayaan. Panapatujian na panalarang lamukaan. O marang nakupian niya. Panahiyama iajo. Ang ubuhang yung gikihaman na ka na tao na mandapinya na hukong bebas. Dumapandiat tundo niya na aturan tang na bebas yung na hukum. Ni Paulo na pakalua kanya, ruko na tao na mapinya na hukum Taurat ang namandapinya, paninyan ka na hukum na kapitihan. Kalua ka na buwan daban na taon, inyang garaya ng hamu lang naman detayen la iyati na. Iya bato na no, buwan daban na taon na hangga niya na wainyaran. Na taon la banjar hawin, daun na manjala, tidak niya na uku ang gama Yahudi. Iya bato na no, hukum halah, dia linuna na uku. Na nyuna da tau Yahudi, taunda manjara uku. Tidak niya, kadua na uku na nyuna. Iya betul. Karohima na kapalata niya nyuna na uku. Roma, utang budalat hati. Dani mo ahati tau na malupot iya na hukum. Paulo badawana ka na palangaru na ikarito na patanda niya paray na alam buwan dabana na makawining laitit ang lakananding tao ka. Landalar hakang puno. Ang ubuhang ko latamo ni Miriam. Buwan dabana tao dan nanjadi apakawining bikina lahanga na imiri ala. Imiri na uwan na nyuta iati kananding. Dan minggu ahatun tau na menjadi pakalia ka. Ruko, dia na pinya. Wandaba na tau, minggu wanyeran. Ruko, panapalaku ya naluri nama kadini. Daya baya, naruku mangadatun, naruku hukum muna. Tapi banuna maya kabudi na papalaku lalu rinda. Dan ia baya katapinya. Lupang maudi pataluri tunggunya ngaraya na papinda nuna. Imiri ala na makapipitan nita. Hiningu ia tika nandinda. Nduma talaku ya naluri na makapini. Amin.
mendukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.